Kahinyo Trap Youth Council Nong Tliu Circle, haka arpu pratarek yong arja arpusan haka jengelamu job lang karna yor president, kala Litban IT da ka Dorcas jaka Office Deputy Commissioner Eastern West Hills District, bandawa weng no yaka jing penjari yaka kendon, shispa an rupulai jong ka BNSS, bakang yaki kali bakit kendaiton bayat nasurak mau maram, mau lendap syalat umsaw. Habakran sikilat patay kubor ba job lang karna yor ula penpau baka seng kalawan ban bu ikani gajing tho ban penpau baka jing per king ban kang yaki kali bakit kendaitan kebu jing ekipat ba namar badaki spat li kisnong nadu na mau maram hadu thain ding yai kisanya teli ha kani kasurok ula penpau ru baki kali bawa naribhoi kila syabat halat umsaw bat kila syabat ha ban ya chamaring keneng sya soyong bat anda lapoy mau maram kini kikali kisyabat biang bat kani kalabu jing e kapakraw yaki trok kit marbam baik ba nong nong jongi hadu ba ni government kam semla ai kanu kata ka order ka besai bandong ya kinu ki kali badi bansya ikinu kali kit mar ki badi bansya kit ba la palat ti khandai ton la ni ya ki wei pat ki jat mar ba di bansya kit bagnyat nak ti jaka hadam la mi sibun ba ki jing ijor Tena kaliang jongi keseng hadir bangloi iya kini kijing jenjar yu pajba nong song hakti kijaka. Na kaliang jong keseng kemensi ban wan hi daladi hakti kijaka hakti posport ban tuklar hi daladi. Hadin kijing tuklar jong keseng baka na kaliang jong keseng gelap penbena lada ka bor badai pej kimla ban pelaj ya kali kit kau bat i kali kismen. Mana kaliang kejongi ngin pelong dok kurfeu lani ra kajing syatngan kat bempat kini kali. Te hadin kajing bergam jong nak kaliang jong keseng nak kaliang jong ka jong keyboard ba bari kmi tang hapo argenta kila pelat no kini kali. Te nak kaliang kejongi hadin ba la mi leng ba ki press hakte sengi ba ong ba ka syamladon kata ka jing syat ka curfew hakte ki jaka. Nak kaliang jong keseng ngang la ong roh tu sengi leng ba kajing jika jing ya kendu personal bat ki ba mut ban ai press ngala ong ba ya kani kecik percaya ngan sepensyai sengi nengkong nomor ba kenang ba kani ko order pelong kan kalian lut di boro om mar kajing pelat ya ketik sengi kedai ka sulung be ha kajing penbor kam sim ai kata ka order ka basya yunu bade ban bat yunu bade pelat de nak kata ka daw bang ong ba hadin ba nak kalian kejungi ngin somit atar rengkat kigot kesela nak memerdom sya gorman kumbangi la batai bini hang ne habi dei bat ka kejing kebangi pat bat nong sistem hakte ke jaka gi kendu nomor kejing strict palat di ketika jing penkam ketika anya ketika jaka kejungi ban khang kali khandai ton munsin kumba batai kiwi ba tak kali paru kala don pak khandai ton tena kata kadau kalau kejing ba yang pat ba hakte ke jaka nomor balai hakini kisngi ba nakat den nakali jong keseng kadang lek dak lenti ke bedai ban pelat ya ka kali kit simen hakte ke jaka te kalau lain yang tinggi badai banyak keren banyak du hapo tanat ban ong basa itu di kali ba ki pajba nong song neki ba wan pendap mal nak bi kejaka kani kejaka kejungi sengba pelat hari kim semla pelat dena kata kata keseng kalau mut ban thom nak bor ketik sengil dam pelat ikti kali teh hadin ba kila pelat no nak kaliang kejungi ru ketik sengi pensenge ya ketik kurfeu te mentak sengi pade nak kaliang kejungi hadin ba ki kami gitu ki pres gubernur ban pensyai habede bakatu kajing bomton ke korfeu hakte kesngi barak ju ke por ban pensyai habede bakatu kajing mi nakiwi pat ki kenhun ke badai nak liang sentrok ban ong ba ki don ki kenhun sang balang hakte ke jaka ki baju kolek pisah lani ke baju krong pisah nak liang jong keseng ka kentu ki ba ki ban pensyai ki kita barka kenturu iki baki deban aidek FIR ya kebukum kita kiseng nomor hak ketika jeka hi jongi nadu pas dang hingim kwa ba ban pelong ya ketika jeka ka jongi ka jeka krong pisa kum hakiwi pat ki jeka ngilayui na kapor sya kapor bat nakaliang jong keseng leh habu i wat ki pulit rugi yang kendong nakaliang jong keseng ka bet na ketika jeka kamsya baki pulit ki jeng wat hak te kendong nomor ba kajing don ki pulit ro ban yang hatai kendong bersin ka mi kan kajing tarai sni boong ba imat pulit don pisa mental sedang benih kendong mengkrong pisa kalian juga sengkam jusya teh hadin ba lami gini ki jing keba baru gitu ki bayu komplain kim semlau hadin ba upat ba bade pendala penjeri ya kene an baru gidon hadu sautli imat ki ba komplainnya kate surok ningkong du umpi arder bak sendong umbir lai gini kena seng balang klemjo kopi ke batik kena te yakini baru sautli
Kesemlawan syakmat ban pelaj na kabenta ke jingek jung ba jengi ba kenduk jingek hakate ke jeka tena kata kalau pelong yang seng ban mi syakmat dala dehi ban wan aj da kani ke jingtok ban da kani ke jingtok babnia ke ban kaliang jong keseng kala kesomit kawi pakawi ki jing patai babnia hangni namar ba katkum ka jing don kambu ba jengi hakate ke jeka don kam ke ban kong kalong ba kata ke jeka jengi imat dak spateli kisnong hakate ke jeka ke biat leng ba kani ke sorok ban pedap mar hakate ke jeka tela da khang no ye kali khandai ton kamut ba kati ke jeka ke jungi kan kudu ke jingi ba krau ka ban kong i kalong ba man la ka por ni man la ka tayo man la ka sngi ki kali kim duna ya ka sausan teli ki lekit mar nang thi na po guati lani berni bawan penpoi khau hang ni ha ke jeka ke jungi te hakani ke sngi lagi ni ke sngi adab lagi i ba kili wat nani sor selong ke supply mar wan supply khau hakani ke jeka ke jungi kita di khau ki ba la ai hi da government uni khau rosion ong sha ki ba ong sha ni jeka ke u khau rosion wan kit na sor poh mar maram la syabat ta hang ni ro ngila batai biniang i ong ba hadin ka jing penjeri pa desa ka district Port Riboy kani kala nang thau jing susu namar balai ki kali ba bawan kit mar nang thi mon penahap akani ke jeka jungi kim don jeka su wan ya Kabalong jenti ba kamjan maksud kot. Ki kali nang ni nak liang jengki board district Port Riboy kala bathai gini kali ban lek cha. Maur kereng. Na maur kereng pade ban wan ya cha soyong. Na soyong pade ban poi ham maram. Tang si poi maram kini kali kala syabat biang. Kani kala nak tau jing susu ni pat ba jungi hak te kisnong. Tena kata kadau hadin kaseng kalau iya kepukum kani kaseng kami syakmat bentuk kelar bat nang ta hadin ba kaseng kala kaseng hadin ba kala mi syakmat bentuk kelar kini ya kini jing jong pat ba ki kali hak te kisngi kala pelaj no hadin nak la pelaj pade hapor khatwi bijing yo jing tep ba ye kali ki bon kit khau nang thina boy la syabat no ki wan leng ba kri boy la syabat no hang tai ha ai kani kalong ai ka jing ban na kali ang jungi ngi kentu ye kini ki bor baro la teli ki de strik bani coordinate lang bani training card khnang ba ban pelaj ban sof ya kati ka jing ka ba pat ba nong sung hak dong ka than jungi uya kendu Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya